College Fibro Section Part Kijing Pitip Namta Kubor Light Kam Te Kidon Kumba Shispa Kat Pratali E Kam Kibalaj Hapo MPSC Meglia Public Service Commission Te Kibakwa Apan Apply sa page ikane ka video hodbakut banyo Kijing Tip Giwa Kamnia Gibede Bat Kini Kipus Kibalaj Shispa Kat Pratali E Te Kapus 8 mi ikane advertisement minta kasinghi Kat Khandai Terik Jong Panai Oktober Arjar Apply Sakan mau ban check Hapo official website Namta Kini Yok Kidon Gibong Batok Mark Don Gibakal on Kumta. Te kini akan mau bah kada page online mo. Habban apply online page don rek offline online application. La invite page daka online application. Kan mau bah kidon gibas tu bakalang kita haru. Online application will be received of to 17 hour on 20 November. Ka last date kan day arpo tarik jong wanai November. Te lek kam koloi nomor mla bantip la rapi app ya ka last date kan don kijing du internet du network mta terter film yo pan apply show. Te lek kam koloi apply no namta kini post kat ba pinang yo kena kijing tip apply no one app ya ka last date. Hanel ong ba no application will be entertained after the closing date. Dengan page kita ki post ki kita Kakateng jung post kadai lower division assistant in the Meghalaya Secretariat kape kadai level 8 of pay matric kenamo kidon shispa khat pratali post khatnyo tali namta ki UR hangne khatnyo tali kadon kawai one post for PWD blindness and low vision to kawai khasi jantia sau punyo tali namta khasi jantia te kawai ka post namta PWD locomotor kawai ka post namta PWD deaf and hard of hearing but kawai ka post namta sports person te namta ki sports person ngan sa batai biang hadin sa ape hadin ki kita ki bayo namta ka sports person sau pratali namta ki garo inclusive of one post of locomotor PWD locomotor one post of PWD blindness and low vision and one post of sports person but sa kawai bat one post of sports person arti ki sports person namta ki garo kategori bat namta ki order SC ST karan reutali baro kelong chispa khat pra Tik don bedai ki banang stu bakla biang ni habang order SCST kamut ba kini gidei nakiwe ki skill tribe gan kemde re ki ngi khasi gidei nakiwe ki jaj benriu ki bedai ki skill tribe hi kemde ki SC te ki hap akane gan mar ki don ki bang ba amdon ST amdon habang ne dei pop me khalia kade khasi janja gan ngi dei pop khasi janja bat haga yu arng yo kane order STC gidei namta kiwe ki jaj benriu te pide ban sutu ya kata ki don ki bang sutu mang habatai ba Teka qualification pada menu balap apply qualification grade graduate in any stream. Kamu ba bila mendap ka Bachelor of Art, Bachelor of Science, Bachelor of Commerce, mta BA, BSc, BCom, BBA, ter kiba long equivalent bat ka degree mta ba kiba graduate baro kiyo ba ban apply. Ada deh ka engineering ni lah deh ka doktor ni ka norok belong equivalent kila ba ban apply mta kini post. Kamu mau te kini kibalap apply gede bitang kibalayo result kibadang syong hak kibadang puli kinom la are ban apply mo tang kibalayo result kibala pass baik kila ban apply mau graduate kibala ada ka degree ka age kan debit kar pra do life news name mar sans name ka deka relaxation ka pra life r plus sans name long life news name kar pra do life news name sekan mau bahaya kata teka fees namta kane kan debit half the rate general candidate life sparpo te namta ki khasi jantia ne bat garu kan debit shispa and rupo marway namta ketika post apply ki bakwa ban apply select no koloi namta kane wanam pen slam phila ban siu baik online baik cash payment e chalan ne debit card ne ATM le ATM la rapi nang ki bom nang sa pha e banang kan ba pha la rapi kwa ban apply namta kini post nga ong ba ngan sabatai ba namta ki sports person manu ba ha ka sports person tekan mau ban yo ka sports person ro phia ban pass shwa ya ka written exam la rapi la pass ke written exam ang ta ki sa phia la ka jong kan ki sports person la ka jong ki la ka jong ta te haba ong sports person hang ne kemut ba ki bala represent batch hang ne ong no those who have represented the state have represent the state in international ne national ne regional level mut ba la represent the state am dai re ba ya kai po state kini ngan chu anuk sa kum ki bela ya ka north east game kitu ki bala ya kai north east game ki la yo represent ya ka jilla Meghalaya kitu ki la yo ba ya ka sports pata kan la da ki pass ya ka written exam te sa pe yang tu kan la yo ka sports pata ne pihak khasi jantian pihak ka open category amta kan dei sekan mau ba pilihan pass baik exam tang ba ban yo ikni kuota pada sekan mau ang neru long ba regional level in discipline listed in olympic tangi ki game ki discipline ki bala list olympic kem athletic football kem tatar gitu ki game ki bala don ba ka olympic kan kemde kini ki bom don ke 4 isya itu ke olympic semut ba finom yo
ban rung aka spokesperson. Dan ke method of selection namta kane kan mau bah yo kidon kibam 4 tip te kane kan don baik ka screening test kan ke exam sama kane kan ke exam ka general english 6% for mark, general awareness aptitude 6% for marks. Tak ada nang ta poi derek ke syaka interview. Te pen krek ba nam kane namba kini kin simpori last name lane arts name last name lane south name kan sami namta ka jing khot exam namta kini ka sai long kum tai kala ban kloi kala ban slam ngim la ban tip tambah sai long ta lai lane south name namta ban khot ban tho exam namta kini te tang kini hi ngala dapan batai ben sai gion kam namta kini te dadon ki mempat sai bahasa komen apo comments ha po comments box ngan sa batai te kaling namta kani sapo po description mar kani kade be napo MPSC te phap register shula dia po MPSC na ban apply kini la da register shu login sa apply direct la biang bam pa register shua sa apply te sa kan mau ban update ya ka profile jong pi po MPSC khanang ba phinom mi rejected list namar ba kitu ki ba shat mi rejected list kade namar ba bon na ki claim update ya ka profile ke jong ki te sa update sa kan mau ban check kita ginon kamaro tanggi nahi kebelas bon